Ebtala opisa woza lapha mtala wami sike sikhulume lapha. Umtala lo nimbone nje ayi nami ngiyamesaba. Ngingamsabela ukuthi uyisangoma ngoba nami ngiyisangoma siyafanana. Uyaphila Khehla. Uright mtala wami. Kuhle Khehla. Naba abantu bakini laba. Isizwe sakini sithe wathalala. Ngiyathemba bakhona basasondela. Kukhona ofuna ukukubhodla ngicela ubingelele isizwe sakhe. Niyamazi umtala? Ukhona athi angimazi? Ukhona athi angimazi? Mtala makuba bingelela abantu abakho. Ya, ne. Salibonani ka. Linjani ka. Hayi namhlanje ngithe ngoba ngakhuluma kuhle kakhulu eredweni abanye bangi inbox abathi indoda ukhuluma idodi but ngangikhuluma iqiniso ngithe namhlanje ngizolitshela pha ukuthi anila senti so ngingela mali ukuze ngichaya iKatari la ngifuna ukubona imali la ngoba lami ngifuna uhamba imoto eziphezulu nami ngiyafisa uhamba imoto eziphezulu Siyabonga ngithi sibonga iKhehla lami leli liyandihlukumeza manje leli Khehla manje hayi inkinga ukuthi ngiyakuthanda kakhulu mdala wami kumele sihlale sinihlonipha ngoba yini enagijima phambili singakabikho kumele sihlale silinikeza indawo yenu ake nimtshayele izandla umdala ngumdala uObedi wendolwane Super Sounds kuhle kunjalo ngengezwe amahayibezi bethu umdala uMartin naye sekuseduze ukuthi aphosele into enhle into yabalulekileyo bakithi yikusupport into yakithi kuphela ngoba akekho ozavela ngaphi kuzosupport into yakithi yithi laba